na mo ya ma akasesi ni twafo mu ni suban so nyi omu nyina na ni suban oba wo bewura adwen ma kan hu sa wo ne be ma na ye de etie wo be ma so bewura kan hu sa no oba na tie e na wa ba bewura nya so oba ye na wo hunu foforo nti wo be doge Sir Councillor, Megani, if any Afrima, na me one or the two men say, pursue ye movie, or culture mode for movie. Let me say, sir, no, I say Annie. Let me say, I do be blue, if you are see, and I do be blue Ghana. I don't know when you be a say, or say, the talent now. Also, someone die over Sunday be a new share story, or be see, me man of kind way. Eja bema odo na yele okana msimati na wonye obi nwoso wonye obi na mso me classmate bi nwoso wo ye sa adwuma ni bi na me de to nani no say o kire me kwan se me de me nifa so na o introduce me ma production bi rich from production na me de we de ekoy ene nyakopon adom ekoy mo so bi say sikasem ene nkoneba say registration hwan nyini na ebi ni wo so me bo mo de ye de etwia ye omo koset so omo kotwa omo sini na omo gige eto bi nyini na me twia na say onya ntale a wokwa obe hye ni sani na me kototo na me firi bi ni e da me ka ne enwu adwodo ni mu yi ai be say the old talent na won nyame ye de edanedi nyini na ye de koy nyakopon adom rich from so na de koy no anko baby boni na omo do ye de itwesi nya ma wani bebe school so mienu mi nsa na ma na ya frima na ma ya frima edi mi ha afi wo start ya ba school so na say woni ye ni nu agudi na say mi so mu kura wodem kura na say wo chichi wona say eti ha me de nwen ya mi say de na ekoso asema wo ge be kan say you see no baby an 11 na du no menti ase no mi de enja na ko movie industry no nya obi a sebi one ni twa na mo a de efata no nti me ye de mentwom eh ya fremasi na baka ni na opeso che sei memboa wo no na ko ye dide nyakopon adom na diwo be sisi ya si na baka kire me ense ni tintin na sa baye isi wontimi ne ye de enti na bi ense dem ye ni na no ma ye nkwase ade ena me dia be down say fa yie etu yie ema eni nti na mbaye Mudia. Abaya asam na wodofo ne ka no dwere ho sem me pacho minti minutes na because me hwe me level me dra onya me class at the level be mu na wo say level me won niti me chi kra ferry che say ebe minti mi ade wo hu die wo no me pacho onya me class minti minutes ne bi wanya wo class this thing minti minutes ebe oye local krama me pardon minti minutes ne bi ade baby am brabo edru no e ka se minutes na kra che say ebe ya me ferry minti minutes ade brabo na edru sra heme ma na send the fame na menya wanya fame na fame akapre ni mu ye fame minyeska nkakra sao o fa so ema bibi kakra to bibi di enya ne sasa adodo de asu twa ai se onya me class ebi onya me class level amedru ni na wa wo shanka ebi ni mi anase wo na bi ni mi a ka be ka se mi di local guy we achi pardon mentimi me ko show bi kwa che se mentimi mane fa ne dressing fin ne che se mentimi mane ndi machi we no dear I can't Mr. Cancer say me dress na nyakura se nyakopon dress crowd here my dress obetu ama na dress you too local on camera for that and one pardon obetna so on the yes that pardon so now say pardon to a pardon padlock me no ti de no mu say minim bro foka and to say kana wa bo a wado akọ register ma wo no eso be na den say no dey ashegu
me na ni twa akora ntina me de ba yo say any kwan so o this adwin hye ntim so woni me jai so the start blabo na start say I me say wanya mpena wanya because so e ba no fon so no wanya me say wonya me class biemo ya kasa say me so me phone na me hwa baby a me fa bi ya me hu wo ho because say what trending you are trended what trending more what trending more and there's all the trending for social media and say mo body so betu ni na bata ho na social media pardon e do so me pardon na one pa o betu me adan wa kan okay yeah man she what I saying me bro no so I was say the dressing cry me time and I know the addressing there menim obi okumase abonten so a otumu asiesie ne mpena ni bi so wapo no obi na kai se wapo wo mpena wapo wu nipa wo se entu kwa be fa so an entirely same na e se na enyen wo betumi akọ o ye ne hye enye ye o ye ne hye mentimi fa ni machi eno ano no like seriously oba frame en kanisa me pato Jana be a person ni jana nkodira nsa ne dressing ene pardon jai kra de won timi kan so ni mejai bla ma bere na me kase yes me get na me de enya me de adai moya sa ni akase moving industry akohwifu adwuma eni se akohwifu adwuma ne ja kwasasa no akohwifu adwuma ke bi kire no na nkwa be nya obekan sa na akohwifu mo amgu obi koye esini adwuma da esina akohwibra wobon e chen se de ebi mu because we said that me ya free matepan ya frame ya wadwen yi na sini no mu sini adwuma na moye no e ya manfra obi ba na adwen so obepe mema obi ba na adwen so obepe ba obi so de botaya sina no so say me pesa me yesta na se aye ne ama me ensa ne wom na simia na mentimi ne ntina bi and that means say wanya mpena wo mu a mpena de onye bi enti dien benya mpena enti dien na me so more talent o na me so me pese na wo talent ada na wan fa nkomu musa na mame me ko mo ka se me mfele from so bi na wan feel mentimi entia it was so ntumi na wan tina bi tini kura enya possible say untimi ne ment adintra na say wo too free ha no akwashen kra na atamahin na abi hu no ewiase ni password tirimo osumpa ayo ba ahwakwa ne kwatena wo be poison to oba de otumuka so ntumi ne wontena bi ma na be ma won so so afa wo ho adwe because ye kakaka no kwatena bi kura aboso me ma wo bewu ewiase tirimo esum nyina ayo ba tiri eno so na se wig bo nwi akese egu so bone nko a nsese pa na be nka wo started den komoni ba na nka me record ye nsem ni na wo promacho okrokro me menti wase na me yesei na me kakra me di ye me bodwa na me di na akoso tontale amo na ahia wo se ahia na de mame aje mi nsem papa aje wonse ese ntumo so nye wo hwene ene nsam na baje you enti mesro me pa acho asem no hot case ebetu ye na ye den esi so se ni sika na opese me mfama na ye anti patro sika no me sika me se me pe obiem wo sata wo dan wa so no abata what do I say ne wo do time pa anti sika no wo fa sika no na me kase me piska na me boa se do na wo do ene yesi nyakopon adom why stand me no kwa me so me nya nimonyam ni bi me ne paden en wo start wo for na wo bia me di wachi wo start wo for wo bia na me no ko na me cho say na ka wo yesi ya na me wo da idea na me de koba idea su be that and quite me come say that and we know me share so we identify come me so was what do me so wa na pa na me mpeni bi mti wo de ni sika na wo ka no on check na me onye ice and now it's not say babu table me pa to ja pass asara bu table ni pa no so mpo biem hey you look at me he the baby cry fa nana enti me pa cho say no ye betu ye na asi asem no so ka me ma na tra model anom na wada
enti say no ba free ma asem no me tumi na yes so efi na ekro mo ntena kopim say hot case asem ne be de ye be wie okay say so no wo betua wo ho ba bia be ko bia wo tua wo say na ntue ne somro what papa Martin enti say ba bia wo be ko bia no wota wo ho me fam ba bia no so be ko bia so wota me sa until say hot case ye be fras na be siesie be de wi enti say mfie nan de siesie asem wi a fa so tu bia wo na bia ne na ya di die monnom wonne na mi wasa de baby ba esse ya me pa chaw ye mfa wo ho nchaw wo star ye ne be ba fom ye be kill wo kalia what TV station maybe come mama ko say hot case ni nyina ne ha TV station akese nyom dom nsem enti hot case ye wie efie du ana hot case ye mfra asem na ba bi okobia ne nenam nana o de me ne be nam kra ma ne nsesa hwehwe wa sisa na etale seven de mesigai eti patwa metumi na esiso wa mon so ale nko me patwa number ne de good screen so no bo modern na free natural wa adwen ye pe comment kama ma ye comment pa wo de ba so a ye beje wo so na mo ya ma akasesi ni twafo mu ni suban so nyi omu nyina na ni suban oba wo be wura adwen ma ka hu sa wo ne be ma na ye de tie wo be ma so be wura ka hu sa no oba na tie e na wa ba be wura nya so oba ye na wa hu no foforo nti wo be doge ye pa to ye pe dogen wu ma wani na ho wote mesre wa fra number no wo free we ma commenter abawum